Anglong ini tuh Karbi Anglong digital news pherangke. Abang sulit ang saya Anglong ciuman ko abang bila to. Kedatang aku ni mikai ini hari man itu abang tuh KSCEM Morsing tisu ahin ben si media atau makan si tipu dicopci tapos ang meeting tegong si ladak nito press note long di jompon dulu dak ni press note tak sini lang kombo kasi itu labang suka yung digital news forum along itu house non dak nito kilong dia house petroxy andolo sila bangso mo pwede ko dito walang ibang kilala dito na presto lang po sinilang po kadang ini pun po pininipay drop ay kuni sirira yung kuwara at pamani Karbi Anglong digital news forum menthanga say hemalong pherangke amay kipha nakok alam hiya bangke kedamtang ay kuni nipay hini ani KSCEM Morsing tisu amina say hem Abu Halong pherangke amay kipha AK News channel along ahokpet abirta tupaklang ajoine ahem ko Agustin Ramsa jungjung aphan criminal ko akoy pipen defamation case ki PG ko kethera bangke media aphan kilang rem mate freedom of speech aphan kiber thipji lapen kilang rok ang hek ATV lo ate media atum prote mentune ta ahok abita ke WhatsApp lapen ahopet mati including inside at pensi rat at hengo baglansi media pulote four pillar of democracy okay that chari aron constitution of India alo dondo alangli KSCEM amor so apoy kipike democracy aron karkan binom ang hego lason pulote kebang zilang arni anta ahopet abirta kapacita ji aphan pherangke aphan kapri mimi ang hek lapen media claim bang atum case of one abidego amparta media house atum phan an criminal kusi opet kuma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi hair ikuma athe pini ke AK News ahem tu aphansi se hero lapen penap ke kumat media house phantom ke ther pune Pinpur में केदामतांग आर्निता pherangke atuma phan ahopet abirta kepaklang ajoine kether ke hab kelang rok lapusonta media klembang ku tum chetong nanglo lasi laso ateng purote birta pachetak ta pherangke atuma phan pheriwi me lapen kizokwan awedelo Pinpur da me alangli EM Morsing tisu det kechari aronalo ateng pensi sai klem kon pusi Assam governor athengo Semedeng polo lasi laswateng kulote alangli ke pherangke atum lapen freedom of speech aphan keraikom nangji alongta artu dolo sitame non abangke alangli det kachari aronalo aphan panung kutsi pherangke atum phan criminal ku ke hoke Karbi Anglong digital news forum ahin pen lapuson abang ku aphan pinrem lo lapen ningduk chipaklang lo lasi kebang zilang arni madu ham phang asong lapen ratchari asong stame lapuson kether ke hab kipi pdg aphansi Karbi Anglong digital news forum ahin pen chuning rilo sipini nilitum labang so pherangke mai mate laso dislong nilitum dipacheta galalo e kedamtang force tame itum phang kether ke hab penang atum dolo amparda ke thengji an stame dolo asila laso te lelang dam kulote media tu maphanke freedom abedalo sila puson mopi stame kabede ji aphansi nilihin mate mai po in ben EM Morsing tisu aphan tuning rilo lapen atu kedo atu maphan pachini ji aphanke mo lituma
General Secretary do, former General Secretary, alang ni panle, kapacini apor bangke, ke konflo nang nongke, aku putrot alang ni lompen, itu arju konsina. Kero paper pinlo, itu Karbi Anglong digital news forum mai purban. Kaningje nangji punangje laman bangke ni do mai purban pasti gitu. Webpage kami ni kami aku doi kalau pasti nampak konjalo pasti ni guys. Sonsoni alam, mali tu mapeng bijay pun kantung elok lo. Nak kacip her kacihap culture bang ini tu tong tu. Jadi curi lapang jadi kai pin muda kali dah terlihat ni curi request. Kacip her kacihap culture bang ini. Nalitum mekhang kam siklem mo. Ya pen nilitum setame nilitum mekhang kam siklem. Lapen nili putu ji kelalo don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. Nilitum ahok upima kasi nalitum nuban. Junudap ta hai ar jume senda hai ki ho ki thik dota hai. Setabe ahok upima la sola ma ke nilitum ke nalitum nupak lang ko. Be it anybody. Itu specific council han kita dam kali, itu IM han kita dam kali. As a general alam sendiri, jadi tu bima kita pegang, tabang kita itu paklang apa, tapi ini tu mahan lagi arai kan kita. Laso kapak langji pan sini tu labang suasai andeng pun. Laso abud pera bangke ini tu mangong ning coy palak tu dah ini. Laso news arang itu mani ke hana tek kan paklang pun beda tu lagi. Ningke oi ningke bo lason bukai ni sedame kasi pakeng seroy ahong klam du dili to ban pini kichok chei nang Anglong lo dili to nang pu de chok sedame ke her ben ban kali na anji dili chuni le nang to asi aku reflect laptop po don't shoot the messenger dili to ta nang itu masana taksi rara sign asai sini to tabe kem chok asi dili tu najong si aron pen jong si boundary pen jong si tu kape tu dili tu mana pakai ni nasi bui lasara taksi Ingraji pen satame dili tu labang so tuthat press note ke salam bondo dili poni po Karbi Anglong Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tisu, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor. It is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tisu put to an oath in the name of the Constitution before the Governor of the Assam is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar
coercive measures will be directed towards other journalists who dare to report on matters concerning EM's office. We urge Mr. Tiso to refrain from using derogatory language or making baseless allegations against any media person. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also set a dangerous precedent for the treatment of the press in the region. The Karbi Digital News Forum stands firmly in defense of press freedoms and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tiso, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. Ini sepanjangnya lah, pusat alam ikutun kali. Akhirnya ini tu mangke kumane press, kumane husband jongsi aku lah pusat alam itu pada ini tu mangke hal ada bunyi. Lah ikinis mana kata dun pusat kali. Ini tu mangke media itu maki semua. Kumane media mana aku lah pusat alam ki usang karbo usang pada. Lah mangke ini tu mangke dun jaje. Dunan ke ada bunyi. Akhirnya media pada itu kata kau dah istilah tu. Masih korat lang itu masih. Media pada itu mangke nasi pulau, mana jauh tong se apa pesan mana, itu sih mana lampen kedengi deh, bah karbo rukok pada, lamang kedengi itu, kini semasa kali, kapre house itu ada kunci kunci, ini tu kan di mana mana lampak lagi. Oh, aku lamke sila tu lamte, masuk ke sila lampak. Ini kita bukan itu kita sempat media politik apa nama paklang ke politik. Malihan cok silam dari paklang apa kok malihan tiru kami di kono kok. Tiru alam lok si paklang ni kita lagi media lagi dia tu. Asyik cok silam paklang jadi si very good media kam se kita lagi. Enggak bosan di cerita. Sampai dia apa ni kona media tu mamena kam paciklam dong wet na. Media do kong se rat entah how beta tak kacini pokot media tuhan dikamke dan make intol ni kita pakai intol ni. Ini tu Karbi itu lah kita tentang lah siam tu orang hang sembi di radanu sembi tu teklong dak ngi media bang cek tu lah sinang itu mihin bang lah siam tu orang hang pilo kui kan oke Masih kan dah berda lamang ya. Akhirnya kita tahu apa mes kami ni tu mingji kono. Kita tahu apa kami kiong tu pherangke itu mat kan cek ke ther ke hab la pusan dulu. CM la puchat kali dulu. Kapre organization pe dang lo. Council ke za tu kami kan cek dulu. Sila pusan bang ke mo phi ka bede ji phansi. Non pini pe. Mo ke banzia ni ang kami. Pusan ka bede ji phansi militum la panso. Afaram pe si chuning video bang lo. Ya, itu anak cuma phansi kami. Cek dulu. Ate pini ke ini cuma media pang. Pinangan Karbi Anglong ke tuar in hapon lo ke ther ke happen sih. Asi pini ini tuh thengong lo AK news atau mana? Kipi ke AK news lo ke ther ke hem pupan. Penap ke news pas tuh handa pupo. Penap di ke Karbi Anglong live tadi po. Karbi Anglong tuh dia hem putu handa lo puson ke ther dulu. Asi itu lah pulok sih. Itu Karbi Anglong ke padam. Media tuh mah freedom ke abilo mah. La solam sini di omosing kiso aphan kar supon dak tuwa nangle tum non pula threatening si pulo statement bang bilo si ram threatening apa si memang tu bini legal process la so non pathama Mangye bili tuma kam do gala ipoe kan bidung initiative engineer la sura ke la diala ipoe kan mansi arna ko pula bili tumne bang just solidarity ki chapaklan di ini solidarity ki chapaklan legal option bang ke helpful bang bisi kideng jimal ke bang ni reading sedulur la bang tang tu lah buke bang hilang tu si kita khap do kita nang itu gini akan sai kita ingkon surprise sundu mang itu kan saya jadi lu bang legal option chalo ta prega dua ada lu di legal option chalo
Ini dalam ini